skok na skok i eto nam ljeta. Ljetne pauze, ali ne prije nego što vam otkrijemo što smo vam sve pripremili. Samoodrživost postala je gotovo pa hit tema. Od energije iz prirode do recikliranja i odvajanja otpada. Ali nekima je to način života, kako od starog napraviti nešto novo. Odrasla sam u kući u kojoj se nikad ništa nije bacalo u smeće. Od kartonskih rola do limenki, čaša od jogurta, sve do namještaja. Svaki predmet je bio sačuvan jer bi mogao biti koristan za neki drugi projekt. Ali ovo nije priča o horderima. Ovo je priča o mojoj sam svoj majstor obitelji. Najviše od mame. I onda je starija sestra počela onda sad nešto od nje i nešto sam sam gledala, sad i ja to mogu. Najprije sam krivo sve naučila i onda praksa prođe sve. Ide brže i brže. Kako si počela to? Nakita još od školjki, ne znam, možda 10 godina sam imala. Na plaži sam prodavala. Od malih pužića. Sve sam ja to sam izmislio i malo pomalo sam tako i naučio raditi uz čaču. Da mu je bilo dati alata, on bi bio napravio avion. On je bio majstor za sve. Onda ja kad dite sam uvijek uz njega išao i tako sam od njega isto neke stvari, a ne neke, nego sve, većinom. Valjda je neka kreativna crta i normalno da tvoje dite vidi što ti radiš. Moji roditelji su me naučili šivati, zabijati čavle, farbati zidove, plesti i svašta drugo. I to mi nikad nije bilo čudno. Tek sam kasnije shvatila da to nije uobičajeno za druge obitelji. Pa to je u stvari obiteljska tradicija, da? Od dida, to jest moga ćaće, jel? Koji je umra prije 5 godina. Pa ti kad si bila mala isto, kad bi nešto radili, ti bi isto uzela čekić i onda bi brukve iz dasaka vadla i krivila, pa kad se udreš onda uvijek, ajme mama, trči. Anđela isto gledala normalno je. Ona zna i šivati, zna plesti, zna. Samo što je ona opet krenula na neku drugu stranu. Njezine kreacije su sasvim nešto drugo nego što su moje. Sad ja učim od nje neke stvari. A dobro, to je to, tako ide. Ali zna, ima ideja i ima volje, što je najbitnije. To nikad na odmet u životu neće biti. Tako da je, valjda je vidjela nas i poprimila to. Moraš imati nešto u sebi, da? Moraš se s tim malo i roditi, moraš imati nešto u sebi. Jer ne mora to samo od sebe doći. Nešto moraš imati u sebi. Neko ti mora pokazati. Pošto s čekićem nisam toliko spretna, uhvatila sam se igle. Od malih nogu sam se interesirala za šivanje jer me moja baka naučila šivati već s 5 godina. Kasnije sam dobila šivaću mašinu, ali sam shvatila da me ručno šivanje više veseli. Iako sam isprobala razne tehnike, u zadnje vrijeme sam se zaljubila u heklanje. Ja sam lijepo ovo napravio, a? Iz male ostave koju je moj djed počeo graditi 70-ih godina kako bi imao mjesto za preslačenje nakon rada u vinogradu, izrasla je vikendica na kat. Sada je to destinacija za robinzonski turizam, opskrbljena solarnom energijom i vodom iz cisterne. Gotovo sav namještaj u kući je vješt rezultat ruku mog tate, koji je prenamijenio stari namještaj. Neki komadi samo su trebali obnovu, dok je druge pretvorio u jedinstvene krevete. To je kao krevet 2 u 1. Znači kad za jednu osobu spavaš ovako, iako treba za više, za još jednu osobu, onda se ovo čeliko izvuče. Evo ga. I to je drugi krevet. Osim toga, bilo je i projektića sa strane. Ovo je bio bubanj od veš mašine i to smo iskoristili za roštilj. Znaš kako je rekao kad bio ovdje iz Bodula? Da ima najveću veš mašinu na svijetu. Pišu kredite, 1,2 €
Moj dolazak iz Zagreba doma nije mogao proći bez posjete maminog sela. Kroz cijeli život mama je gajila duboku povezanost s morem. Upravo ta veza postala je glavna premisa njenog životnog puta, koji je oblikovao njenu kreativnost, strast i uspjeh. Ova inspirativna žena počela je svoje prve korake u svijet rukotvorina sa školjkama. Skromno je počela izrađivati svoj prvi nakit od školjki, koristeći svoju maštu i spretnost kako bi stvorila prava remek djela. Nakit, to je bila kombinacija, bez školjke ne mogu. Bila je kombinacija gline, školjke i drva. Morala sam znati za koga to raditi, tako da sam po osobi radila, znači to po osobi bi bilo dobro tako i tako. I onda mi je čudno, sad je ponovo došao nekakav trend tog nakita malo većeg, rukom rađenog i znam prepoznati, znači nakon 30 godina, znam prepoznati, vidi kad vidiš neku ogrlicu, a to je ogrlica koju sam ja radila. Jesam li ja to? Jesam. Tako da svaka je bila specifična. To nije bilo serijski, ono sad ću ja to tako i tako, nego svaka je imala neki drugačiji touch, eto, tako da kažem. Tima sam prvima, s tim da bi se do španja tu provlačila, znači trebalo bi stući ovo, ako ne bi imalo rupicu i provlačila se. Jedno provedeno istraživanje pokazalo je da ručni rad kao što su DIY radionice imaju pozitivan učinak na mentalno zdravlje. Sudionici su patili od depresije, stresa ili anksioznosti. Tijekom radionica doživjeli su pad osjećaja anksioznosti i depresije za više od 70%. Stoga je DIY savršen za osobe koje pate od PTSP-a, a ne izostavanje kada samo želite isključiti mozak. I onda sam ja otišao u mirovinu, a relativno mlada, od 47 godina, jer sam bio hrvatski branitelj i invalidan, i tako da mi, od dosade sam više to počeo raditi, tako da mi je to bila razonoda i uživao sam u tome. Ali veseli u svakom slučaju, opušta, vraćate. Ne razmišljaš o ničem drugom nego o to. Znači. Jer ako smo otišli mladi u mirovinu kao invalidi, znači ili se daj piću. Znači neki drugi problemi ili nešto, to je sve iza. Znači samo to, brojiš punte, brojiš, razmišljaš kako hoće ovo s ovim, tako da ti biti to prazni mi mozak, eto tako ja kažem. Imao sam vremena i nije mi sad ništa, nisam imao žurbe, nisam ništa, nikakav pressing, tako da sam ovdje uživao. Je, to nije biti tog ručnog rada. U Radi sam pristup ima važnu ulogu u održivosti i recikliranju. Umjesto bacanja starih predmeta, DIY potiče ljude da ih recikliraju i prenamijene, čime se smanjuje otpad i potreba za novom proizvodnjom. Opća svrha ručnog rada je oslobađanje od komercijalnog potrošačkog društva i serijske proizvodnje, te pronalaženje kreativnih i održivih rješenja. Moji roditelji su to prakticirali iz nužde, ali sve više ljudi prepoznaje važnost održivosti, bilo kao način snađi se druže ili kao dio klimatskog aktivizma koji postaje sve popularniji. Uglavnom se snalazim jer sad bi htjela nešto raditi, a nema biti s čim bi mogla. Tako je krenulo, to ima onih stari majica, ima negdje ostataka neke vune, vidi ovaj džemper niko nije obuka 20 godina, raskrojiti i tako. Onda ti u biti, kad nemaš, onda si prisiljen razmišljati što bi mogla. I onda nađeš nešto i tako zabavi se, tako u biti ideje i dođu. Ja imam tako 3 prijatelja što imaju apartmane svoje, onda minjaju taj namještaj i onda šteta je to bas te stranice i onda ja to iskorištavam. Ja imam tu taj alat, sve i onda iskoristim. Pa si vidjela ono što sam radila, znači staru majicu u trake i onda to iskombiniraš sa
niti vune ili bilo čega. Uvijek je bolje da napraviš sve sam, znači nema bacanja. Sve što se mora iskoristiti, bolje je da se iskoristi. Najlakše je kupiti, ali nije to to. Mislim da u zadnje vrijeme to ponovo krenulo. Da u jeku one jeftine i nakita i robe i svega iz Kine, to je zamrlo je poprilično bilo. Ali sad vidim da se ponovo da krenulo to, znači da se cijeni, da se traži. Nikad nisam išla na komercijalizaciju toga da ću ja napraviti recimo 50 komada ili nešto. To je bilo više za prijatelje, nešto malo prodala i tako. Kako ću ja 20 istih komada napraviti? Ne mogu ja 20 istih komada napraviti. Mi smo ovdje pripremili kao da bude da ne budu tu neka elita da dolazi, da to mora biti 5 zvjezdica i ovo i ono. To je nešto ko voli baš onu prirodnu. Uživa sam u ovome. Ja sam baš uživa. Zahvaljujući roditeljima, sretna sam što imam tako kreativne i snalažljive uzore. Sada, kroz svoje vlastite DIY aktivnosti, pronalazim zadovoljstvo i ispunjenje. Uz zahvalnost prema roditeljima što su me oblikovali u osobu kakva sam danas. Koliko ste samo puta rekli sebi, nemam ja snage za to ili nemam volje. Nisam motiviran. Loša mantra. Snaga volje spoj je samodiscipline, samokontrole i dosljednosti. Ona je nešto za što vjerujemo da nas tjera da u životu napravimo promjene za koje smatramo da su nam nužne. Manjak snage volje je negativan stav. Izlika da se ne zamaramo ako smatramo da promjena nije moguća. Međutim, brojna istraživanja pokazala su kako se volju može usporediti s mišićima. Ne vjerujete? Volite li ići na kave, pića ili kako već zovete ta svoja neobavezna druženja? Pa čak ako ste i tihi, reklo bi se šutljiv tip, pa i male bebe govore na svoj način. I pritom vježbaju najgipkiji i najsnažniji mišić u ljudskom tijelu. Jezik i mišić čeljusti. Koliko snažan, pitate se? Pa recimo samo da taj maleni, često opaki mišić raspolaže silom od gotovo 1000 njutona. Odnosno da se nalazi negdje drugdje, mogao bi sam samcat podići gotovo 100 kg. Možemo puno više nego što mislimo. Samo nam je potreban cilj. Došao je i otišao. Vrlo točno, ali malo i prekratko. Tako je rekao sam Emil sa svom boravku na Erasmus razmjeni u Zagrebu. Ipak, utisci su još uvijek tu. Hey, my name is Emils. I come from Latvia and I've been here in Zagreb on Erasmus since mid-February, so it's almost 4 months. While living here, I've noticed so many cultural differences that I find quite weird. For example, smoking in the bars and clubs, the weather. I can only pay by cash here. And where are the vowels? To get a better insight about what are the differences between Nordic countries and Zagreb and Croatia in general, I've asked 2 Erasmus students from the Northern Europe to share their experience about these topics. So I'm Arni Emsen from Finland. I am from Lithuania. I am 22 years old. I am not a big smoker myself, so that was one of the first things I noticed here while socializing. Everyone is smoking everywhere. Inside, outside, all the time basically. I understand in Croatia that is quite a big culture, the smoking culture, and that is okay. You can also see tobacco shops pretty much on every corner of the street. But inside,
that's a bit too much. When I go socializing with my Erasmus friends, we usually go to a club or to a bar to have a beer and have a nice conversation or have a nice dance session. But I end up always smelling like smoke. And I'm not talking only about my clothes. I'm a bit sweaty, man. So I end up smelling even on my skin. I would actually say I smoke cigarettes here more than in Finland because it's way cheaper here to smoke cigarettes. How much is the cost in Finland and here? In Finland you pay for a pack like 10 euros. Yeah, but here it's like 4 euros. So that's quite a difference. That is quite a difference, yeah. How do you feel about smoking inside bars and clubs? Well, first I really thought it's really disgusting because like the stink gets into your clothes and that stuff. But I would be a hypocrite if I wouldn't say that I'm doing it also, smoking inside. So when in Rome, you act like Romans do. Do you smoke? No. And how do you feel about smoke in bars and cafes? I actually hate it. I ran into this problem. I have really sensitive eyes. So there were numerous occasions where I would be in a club or in a cafe, somewhere where people smoke inside, and I would have to leave because my eyes would get so irritated that I would just start crying uncontrollably, and I wouldn't be able to open my eyes. So in general, it's a really big inconvenience if you have a health concern. For example, what do people with asthma do in Croatia? Don't party. Where do they go? Like, you can't go anywhere. People smoke everywhere. It's not pleasant if you're not a smoker. This is my wallet in Latvia. Exactly, it's just my phone. But here in Croatia, it's a bit different. When I go to a store, of course, I can pay by card. But while going out, this is my best friend. Do you use cash in Lithuania? Actually, almost never. I almost never have cash on me. Do you have a wallet on you? Yeah. Sometimes, or always? I always have it on me because I have a lot of cards, and I like, taking out my wallet and for people to see that I have a bunch of cards, like I'm fancy or something. So basically, it's a fashion statement. Yeah, yeah. And do you pay by cash in Finland, like every day? No, never. I actually didn't have a wallet for many years. I only used cards, and it's like you never use cash in Finland. And I think we are like the most progressed or advanced with the card payments. So that's why we're trying to get rid of all the cash in Finland, actually. Yeah. No, but you know the weight of the wallet. Yeah, that's true. That's true. But like, I mean, we also use like mobile bank and everything like on the phone, so you always know how much money you have with you and that stuff. But it's also like, it's also nice to have the cash in here because you can hold the bills and feel it like. You can feel how much money you have. Yeah. It's a bit different, but I would say it's much more easier in Finland when you don't have to use cash at all. When I arrived in Zagreb, I wanted to visit some places, and I noticed something pretty interesting. While looking in the maps, I saw that some words didn't have vowels. For example, we are right now located in Trg, Bana Josipa Jelačića. Trg has no vowels in itself. At first I thought, like, this couldn't be the real word. It's like multiple words in it. No, Trg means square in Croatian. And this is not the only Croatian word that doesn't have vowels. Croatian language itself, do you find something weird about it? Oh yeah, a lot of stuff. Like if I compare it to Finnish language or even to English language, the words where there's no vowels, of course. Also, there's a lot of long words that they have maybe one vowel, and I don't know. Also, the word može. Može is a weird word because I don't know what it means, but everyone uses it in every situation. We don't have that in Finland. I actually have prepared some. I want to hear you say them. Yeah. So the first one. Trg. 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 Yeah, it's like, you know, it's a square. Yeah, it's a square, yeah. Yeah. The second one. Smrt. Smrt.
Smrt. Have you any clue what does that mean? Actually, no. It means death. Vrh. 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 That means the Up. top of a mountain, the peak. Crn. Crn. Technically, you can also add O in the end, crno, but Then crn itself is like black, but an adjective. Krv. 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 Do you have any clue what that could mean? No? It's blood. Oh, okay. When you think about it, it's similar to Russian. Yeah, isn't when it? you say it, yeah, it is. And the last one, Brz. 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 Yes. Is it beard? No. It means fast Oh, as an okay. adjective. Yeah. I never really thought about it because I just assumed that they were too lazy to spell out the words, so that's why they keep saying things like that. When I left Latvia, I left a place where it was snowing quite frequently, and it was cold, less than 0 degrees. I arrived in Zagreb, where it was like around 10, maybe a bit less, but no snow. Right now, we are almost in the summer already, and it's quite hot. In Latvia these days, the temperatures are around 20 degrees and people are enjoying the summertime. Here in Croatia, it goes up to 30 degrees, so as a person from north, it's quite hard for me right now. But I enjoy the sun, and as you can see, I can get a little bit tanned as well. What's the difference between Lithuanian weather and weather in Zagreb right now? Right now, not much of a difference, but generally, weather in Lithuania doesn't get that hot. It does, due to climate change. For the past few years, we used to have really hot summers, but not to that extent. And weather in Lithuania, at least I feel, is a little bit more humid. So in general, it is way too hot for me here. I am dying. Well, at the moment, it's actually colder than in Finland. But normally at this time of the year, it's like 15 degrees more warmer than in Finland. So in Finland now it would be somewhere around 10 to 15 degrees. But yeah, it's nicer the weather, I would say. But please, don't get me wrong. I don't hate Zagreb and Croatia. Actually, I really love it here. It's a beautiful country and Zagreb is a beautiful city. The people are really friendly. Their English isn't too good, but at least they're trying to communicate other ways. Would I move here? Probably not. But I would definitely visit again. Ljeto je na uglu, a u zraku je još uvijek previše alergena. Gotovo pa mi nedostaju kiše. U biologiji tolerancija je prirođena ili stečena sposobnost organizma da se postepeno prilagođuje. Prevelika tolerancija i lijekovi ne djeluju. Premalo tolerancije i kišete, kašljete, gušite se, crvenite, katkad i od bijesa. Najjednostavnije rečeno, tolerancija je sposobnost prihvaćanja bez pružanja prevelikog otpora. Svjesni smo da nam neke stvari ne odgovaraju, no isto tako svjesno ne zatomljujemo njihovo postojanje jer znamo da za druge imaju važnost. No postoje i nametnute tolerancije. Kroz povijest većina društava svojim članovima nametala je moralnu i pravnu obvezu prihvaćanja jedne prave vjere i kulture, ma koja god to bila. Protiv takvih stavova brojni mislioci poput Johna Locke ili Erasma Rotterdamskog stoljećima su se borili, jer tko može znati čija uvjerenja su ona prava. Danas često čujemo živimo u boljem, tolerantnijem društvu. No vodi li previše tolerancije doista ka demokraciji i dijalogu? Ili pak činimo pravi puni krug, teror tolerancije svakoga prema svačemu? A što bismo onda trebali misliti prema netolerantnima? Što bismo trebali osjećati prema ljudima koji ne toleriraju ništa? Tolerancija, iako prijeko potrebna, može voditi ka boljem društvu, ali samo ako je svjesni izbor, dijalog, a ne zabrana. Samo tako možemo doista postati jači i sposobni za pravu toleranciju.
Isus Krišna, Buda Višna. Za većinu ste sigurno čuli. O njima više ili manje znate. No znate li za pastafarijance? Pastafarijanci vjeruju kako je svijet stvorilo leteće špageti čudovište, koje sliči zapetljanom klupku špageta s 2 mesne okruglice, nakon što se 2 dana neprestano opijalo. Prvi pastafarijanci bili su pirati. Pastafarijansko božanstvo se zove Kvob. Zove se Kvob zato jer nije niti muško, niti žensko i nema rod. Samim tim simbolizira da su i muškarci i žene jednako zastupljeni, za razliku od većine drugih religija gdje to nažalost nije slučaj. Darko je postao pastafarijanac jer se slaže s njihovim glavnim porukama, a samo pastafarijanstvo nastalo je u Americi 2005. godine, kao otpor podučavanju kreacionizmu u školama, biblijskom vjerovanju da je Bog stvorio svijet u 7 dana. A zapravo je pastafarijanstvo parodija ostalih vjerskih ispovjedi i praksa. Unatoč tome, priznato je kao službena religija u Nizozemskoj, Novom Zelandu i Poljskoj. Pastafarijanski pokret je nastao zato da bi se ukazalo na apsurdnost organiziranih religija i nastao je zapravo kao otpor uvođenju ideje kreacionizma i podučavanju vjere u školama. Pastafarijanci ne slijede nikakve posebne vjerske zakone, a jedna od glavnih zadaća im je biti skeptik i kritički pristupati ostalim religijama. Glavno obilježje je to da nema dogmi, znači jedina dogma je da nema dogmi i samim tim pastafarijanstvo se zalaže za preispitivanje svega u što čovjek vjeruje. Jedna od ključnih stvari za koju se pastafarijanci zalažu jest inkluzivnost i kraj diskriminacije koja je vidljiva u mnogim drugim religijama. Svi bi trebali biti ravnopravni, svi bi trebali biti prihvaćeni bez predrasuda i time bi cijela zajednica bila puno bolja nego što zapravo sada je. Uz makarone, rezance i naravno špagete, glavni simbol pastafarijanaca je i jedno kuhinsko pomagalo. Pastafarijanci štuju u tjesteninu. I zato nam je simbol, kako se to kaže? Cjedljika. Sljedbenici pastafarijanizma svoju religijsku pripadnost označavaju stavljanjem cjedila na glavu, a u nekim državama kao što je Češka, cjedilo se smije nositi na osobnoj iskaznici. Današnji se sljedbenici u čast svojih predaka oblače u gusarske kostime, a neki obilježavaju i dan kada govore kao pirati. Jedna od glavnih obilježja ovog religijskog puta je to da nema strogo utvrđena pravila i ne slijede se formalnosti. Pastafarijanci, za razliku od drugih religija, nemaju posebne i vjerski propisane blagdane, već se prema svakom danu odnose kao da je praznik ili neka svečanost, te ga nastoje tako proživjeti, a nemaju ni sveto pismo. Znači, u pastafarijanizmu se vjeruje da je svaki dan poseban i da ga treba proživjeti na čim bolji način i u njemu uživati čim više. Iako je bilo nekoliko pokušaja da se uvede sveta knjiga, shvatili smo da to zapravo uopće nema smisla, jer onako većina vjernika nikad nije pročitala svoju, pa nije sigurno da li bi i naši pročitali njihovu. Zajednica pastafarijanaca postoji u Hrvatskoj, te su aktivni na forumima i Facebook grupi čiji je osnivač Darko, no još nisu priznati kao vjerska zajednica. Pa moramo imati najmanje 500 članova koji žele biti službeno registrirani u toj vjerskoj zajednici kako bi onda mogli registrirati u popis vjerskih zajednica i postati ravnopravna vjerska zajednica svim ostalima. Nema pravila, nema svetog pisma. Svaki dan je blagdan, konzumiraju se beskrajne količine tjestenine, a božanstvo je luckasti pijanica. Unatoč nošenju cjedila na glavama u javnim prostorima, pastafarijanstvo ima svoje sljedbenike diljem svijeta. Ne zaboravite nas ni u jesen, jer za nas je ljeto radno. Vidimo se s novim pričama. Bog!